ubwo byari bijura byamutegere bikaba byamwishe, none n'icyo gituma rero polisi agiye kugira yatwaye umurambo ngo ugende kuwupima kugira ngo barabe yuko bafata izo nkozi z'ibibi bariya bakoze ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. None se murumva ingamba za hano, ese bamwisha abanyerondo bari he? Se ubundi irondo rya hano rikora rite? irondo rya hano rikunda gutangira nk'isaa 4 cyangwa saa 4:30 cyangwa saa 5. hari igihe n'imvura yaguye batakunda no kuboneka ngo bajemwe no muntu uze nyurabona hari haguye n'imvura, hari haguye imvura nyinshi cyane, bisobanuye ko bahamwe bamwe Yagayinda mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini umugabo yishwa mujugunya munsi y'umuhanda. Abaturage bavuze yuko n'umugabo ari ku isatere mu masaha ashira saa 10 za nimugoroba ubwo arimo asangira akabyeri na bagenzi be, batungwe no kumusanga munsi y'umukingo yitabye Imana. Abaturage bavuze yuko cyangwa basabye ubugenzo cyari buko bakora iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera kubera yuko ashobora kuba yishwe n'abantu bagiranye amakimbirane mu kabari. Abaturage baguma basaba inzego kugira ngo zikore iperereza kugira ngo abishe nyakwigendera bagaragare cyangwa bamenyekane batabwe muri yombi. Ikiganiro n'abaturage twagiranye ku bufatanye n'inzego ndetse n'abaturage amakuru batanze, uyu mugabo yaje gufatwa mu masaha ashyira saa 8 za nimugoroba. Uyu mugabo mu gufatwa ubwo yashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranweho ibyaha ari gushinjwa byo kwica umuntu bakamujugunya munsi y'umuhanda. Ikibazo cyatubayeho nyene nabibonye dusanze umurambo hano munsi y'umuhanda. Ese byagenze bite kugira ngo n'umuntu yicwe? Amakuru ahari nayahe? Twibaza ko barabazura bamwishe kubera ko twebwe twabyutse mu gatondo tubona hari uyu murambo, niyo gituma twace dutabaza polisi akiri kare kugira ngo ize kudufasha bino bintu. No kuvuga ngo uyu mugabo ari mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko, namwe mwabyutse mu musanga hano munsi w'umukingo yapfuye? Twabyutse ahubwo gusa icyo twasanze afise n'agacupa k'inzoga, yari ifise agacupa k'inzoga mu ntoki. Afite agacupa k'inzoga mu ntoki. Nose mukeka se ko yaba yiyahuye cyangwa yishwe yenda bamujugunya hano munsi w'umuhanda kugira ngo yenda bayobye uburari cyangwa bayobye inzego z'ubugenzacyaha? Ko baruko yoba yishwe kubera yari ifise, arabona ko yari ifise udufaranga twishi, ahubwo byari bijura byamutegere bikaba byamwishe, none n'icyo gituma rero polisi agiye kugira yatwaye umurambo ngo ugende kuwupima kugira ngo barabe yuko bafata izo nkozi z'ibibi bariya bakoze ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. None se murumva ingamba za hano, ese bamwisha abanyerondo bari he? Se ubundi irondo rya hano rikora rite? irondo rya hano rikunda gutangira nk'isaa 4 cyangwa saa 4:30 cyangwa saa 5. hari igihe n'imvura yaguye batakunda no kuboneka ngo bajemwe no muntu uze nyurabona hari haguye n'imvura, hari haguye imvura nyinshi cyane, bisobanuye ko bamwe na bamwe bari bacyugana, bamutegeye mu mvura niho bugamye, niho wewe n'umbarubwo yari yasinze. Ariko se nabonye umusore nta gikomere na kimwe afite, sibyo? Nta gikomere cya danje, ntago yakomeretse, umurambo we nawubonye niyakomeretse, nta cyuma yatewe. Ubu se kwaba ari ukwiyahura? Ese ubundi mu rugo iwe yarasanzwe abanye gute n'umugore cyangwa yarabayeho ute ubuzima bwe bwa buri munsi? Hagiye cyo mutubwiraho. Umugore wiwe nta kibazo yari ifise, ahubwo gusa wewe n'umuryango wiwe nta n'ikibazo bari bafise, bari babayeho neza nta n'ikibazo, ahubwo gusa twibaza yuko sinzi n'icyatumye banamwica kubera umuntu w'umunyamahoro. Ariko undi muturage yatubwiye yuko ngo mu rugo iwe ntago byari bisanzwe bimeze neza, ngo kubera ko yari afite abagore babiri, umugore muto n'umugore mukuru. Ngo noneho ngo ubutango baherutse ngo kuzana ifu y'igikoma yashisha kibondo ngo ayikuye ku mugore mutonya ayijyanye ku mugore mukuru, ngo birangira barwanye. Ariko icyo gihe ngo biza guhoshwa, intambara irahosha, bongera babana mu mahoro. None se ubu ngubu yenda no mugabo yenda yiyahuye kubera ko yenda mu rugo bitari bimeze neza? Okwiyahura kwe wiwe nuko umwe wese yaramushaka undi akamushaka, abona ko bagiye kumugira nabi, noneho baca bamwankira kimwe nawe ahitamo kwiyanka. Mugabo umugore mukuru yari yaratangiye gukunda umugabo, ahubwo sinzi icyatumye yiyahura. Nkeka kenshi na kenshi bavuga ngo n'amarozi baramuteze kugira ngo yiyahure. Ariko ubu ibimenyetso ntabwo birava muri polisi nimba yiyahuye cyangwa yishwe, ariko uko bigaragara nimba umuntu nta ruguma afite, nimba nta maraso ari kuva, nimba umuntu yagaga bivuze ngo yiyahuye, yaba yanyweye uburozi agapfa cyangwa akaba yabuhawe. Mu kimwe dushobora gusanga nk'umugore mukuru yabanje kuhajya ugasanga bamuroze cyangwa ku mugore muto, nta wamenya ibyo ari byo. Reka ibisubizo byo kwa muganga tuze kumva icyo biza bivuga cyane gose.
umugore wewe ntazibana zidakubitana amahembe. Ariko iyo turabye tusanga umugore kenshi na kenshi ntitwona bikekera ku mugore we cyangwa tubikekere no ku yundi, ahubwo gusa nta muntu yotora by'abantu baba basinze, urazwi ko inzoga nayo ari undi mugabo. Inzoga n'undi mugabo nanjye ndabizi. Ariko se noneho sasa ndashaka ngo tujye ku kibazo kimwe cya hano mwuno mudugudu. Ubundi ubuyobozi bwo mwuno mudugudu bukora bute? Abaturage bigize kumbwira ati nyamara uzagaruka ukora ikiganiro hano kubera ko n'ubuyobozi ubwabo bitabahaye ruswa ntabwo bashobora kuba bagukurikiranira ikibazo mu bibazo bisanzwe, nko kuvuga ngo inka yanyoneye, nko kuvuga ngo mu rugo batwatonganye, ngo bakunze kurya ruswa cyane. Ibyo byo ni ibiki? Kenshi na kenshi ntabwo ari ruswa, ahubwo bakunda kuvuga ngo babahaye intuzenya, ngo nakantu babahaye mu ntoki ngo bapfumbatije kagacupa, ntabwo bayita kari ruswa. Bayita agacupa, bavuga ngo ndaguhaye atakira ugende kunywa agafanta, ahubwo gusa akagafanta niyo ya ruswa baba batanze, kubera ko ntayigaragaza mu ntoki, ayimuha mu ibanga. Naho ari umuntu ugurira ifanta uragenda ukayimugurira mu ntuzenya mu kabare cyangwa ukayimugurira n'ahandi, ariko hasigaye wamupfumbatishije rero azokugira mu rubanza ejo, ubwo urumva ntirushobora kumutsinda kuko aba yaguhaye, acategezwa kukubera. Niyo mpamvu rata ibyo niyo mpamvu nzagaruka nabyo mbikore hose ibyo icyangenzaga ni icyo ngicyo. Kandi wakoze cyane gutanga amakuru. N'igiki wabwira abantu bakurikiranye Kidasamura TV Rwanda? Icyo nababwira ni uko boza iyo babonye ikibazo kibaye cyangwa bakumira n'ikibazo kibaye, kandi bakaraba na bya bibazo bijyanye n'imituranire y'abanyagihugu baba babanye, yuko baba babanye neza, nta n'ikibazo, basanga hari ibintu batabanyemo neza, bakihuta kugira ngo bahige n'abandi bantu babunge hakiri kare, batarinda kugira ibintu by'amabi nk'ayo. Abunzi ni ukuvuga ngo ikosa nk'iri ngiri ryabaye bagomba gushaka ababunga bakabunga cyane rwose. Urakoze cyane rero, twongeye kugushimira kuri Kidasamura TV Rwanda, kandi ubwitange ugaragaza n'uburyo ki uduhereza amakuru mu buryo bwiza kandi burambuye, turagushimiye. Murakoze.